ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kum Shibanta Bantip Company Halor ka Jingtreikam but ki Jingtreikam jong ki District Council Code u Deputy Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council u ba penchangan NCM ha ka Arpsautrik u Naitung Arjapsau u lawan ban Jurip ya ka Yeng Bishar ka KHDC ha Nongstoiñ lani ka District Council Code ka KHDC. Ha ka Jurip uba PNCM ula pej biniaru ya ki kamera terekam ba ya ka kamera bishar lani code room jong ka tegi Yeng Bishar ka KHDC Nongstoiñ ka Jingdon jong ginong trei bat kiwi de ki Jingdon kam khnang banla banang penchangan bat penbha shushu ya ki Jingtreikam ha ka tegi Yeng Bishar. Habai keren cekilat pathai kubor uba PNCM ulaong ba nadu balabu ya ki magistrate ha manla ki district headquarter ki Jingtreikam kilayat shashat bat ka district council court Nongstoiñ nadu bala pli ya ka la deb ban shim case hadu kumba aspa tali ai ha kani kasi laidon langru ka kong SB Laithma ka badai ka judge jong ka KHDC ka kong V Mauli first class magistrate uba MG Nongsit superintendent of professional tax Nongstoiñ ki officer na katanan an bat kiwe. Effectively by the court dunia hanya ka official na samaja kuwai din bangla ko magistrate aman lagi district kota bag mga sutumenta na itong ni magistrate ni ba ikes ko yung mga aspa tab ni kung pwede lang mumuy haman siya niya ako at sa mga case kaya gumari niya niya yung nakapitaban pwede ka yung doon ka pwede yung kamera trikam ka food room but way kung dito ay hindi ba't Nongstoiñ doon kam si ban kampung pansusul hindi nang ba kan persuk na bentang put pagdulog na tax tani itu kamu baru pemahai ke desa kompon namara itu kamu pemahai nang badan persuk ini nanti hadin bang London ye ikut ahman na di district headquarter nongpo ahmogolot bar Nongstoiñ ngai ga hamrap era ayap sibun ban kristen dikis kumulong manswa bangilon tang asilong tekan ham sitom di diat ban dispose ki babon dikis kemenna hadin bangla bu egini magistrate ahman lagi district headquarter ngai ga akan step ha kemenna ko mo biar ino raspat di man ga finish ma buzal tadi kamu somehow ga step eta ini tinggal si nagalian lobun ki criminal cases kileng ko district section code bangga ko ni refer shu shaka district council code dia kan itu imban sengin aban discuss waktu lawyer din na po yung sepuluh untuk ban take off na dapat kami